you may consider starting it near Mitiana Cemetery, advisably, not with Akol Anthony. And I'm doing why they were for your Honorable Pian as a victim, advising they should take it very seriously. Udonga was the first victim. Zero is the second. Zaake is the second. Zero is the third. Zaake is the second victim. Pange, okay, you regret those actions. Pian Darmiar better look about coffee debate. I think that day, what in dominating Obero Zaake in Serbia, Akol, colorization. Pange, if you regret that. Waya pikaya wachere igen managane zero wayo pian loka peneti po guru peneta man musemen gene peneta but we cannot run away from that but that's what I don't know about it all right report ukati mwakamena report mawe watin nationalization report no kare 2020 2022 2023 kare before corona actually during corona and Penetti came after. Yes, Ajuli, Honorable Akol. Ladit Steve. Ton, Achel ke zero. Kilutua me komalama Uganda. Arameruni atiki karamand me achel. Me poyo president me nup. Adit Chagolanye. Awo go anachim. Mati yo meduku kany. Kun kwayo kita gin ma otime. Wajo ni gin ma otime ni pober be. Neno video da nuoyo da wori wiye mada. Nene tim ma Zaake otime no perwate. Si odugu bara, wajne reaction ma mega bene no da karo. Siana wajo irene eno ni peber gin ma iyo peye. Lemon way reflect action. Kitma ini beture kere kum tuola tura eti mekere pene yupe anma ake ganga ma chere parliament tutua roba logo kidano hawaye ke madama wene Wednesday ne tin pebe ti ade ke tin pebe ba an pe ne pe ngawe be pange da no ti ade ke pebe pe ngi one lwen mo be beri koma ana donye parliament jambu yela yor twal ano speaker donye ot kacho maneno tv jui kama Honorable Zaake berene ene kama ana bereno wachon e parliament ma pawe achel maano e March Cecilia poto no wan berwa ne March Cecilia gwal timo yoy kuch ngat ma beru ma achel ngetwa tie Honorable Asuman Basil kidong an ka MP achiel ma NAK na kawa gelwoni balamusi ka achiel ke chawa de ngad ma le ko Cecilia gwal Linus Ngompek ma NAK kira dongo wan ber kenyo kadong meguman me mukono na boze ma bene dano mati parliament me Uganda ka wano ka ngato ber kenyo kene Honorable Zaake tie shadow minister for the presidency ma e chick me parliament me Uganda shadow cabinet ki bere nyim jui bere nyim ana no Zaake obero ka bere ni alega wejal ini shadow minister ber ka ni free and look ni ka initi opposition ni ke twer me bero kama NRM beri keti NRM ni ke twer bero kama opposition tie ento pe wa bero ka bero me shadow ministers nyoka bero me ministers kama cabinet ministers ke beri ke minister of state tie constant ini pe ke twer me beri an ma chara dan ma wo alingo achung cha lungo sajina ama wa kel kom ira kan ngat manu ma chiel wachi speaker wa ni kom monge ken matie lose umbe be kom ku be kom na wor po beri or dan ko enti kan melwen manir ni no lok tie ni ngene lwen tie pien wa Zaake be na o tweeting ne ben bi kan lwen ni na so wa speaker no ngene lwen be tie an pa ngi
Urugo overall ka okero kote wiye melwen. Chiro mana ti ero kwero ngata chiara no sa general Maria wache amero koma chiara mer ber ka kan kama berene. Eno a chiara ka ber mo pardon pere. Ento mano a chiara kam komme. Dan mati rori eno chaka komlinos ko chako dire wek Zaake o dire bene. Zaake o jemo. Ena nene lo mo pa ne jatie e koma. Sida chungira ti akor kom. Ena ti kor kom me eno a ka wa ne muduguti in the house. Chimu nge ka mana ti ni. Pien bodyguard pas speaker chung Kenya. Sida an mati ka kor kom a ber pen. Pien ro nge. Oh poti dum kuja ka wa lok tie. Come again shadow ministers logo ye. Anda ngeni kero cher kama shadow ministers logo ye ne ka bereti kunu berbe dongi kunu. Odugo ke kunu mukeja dong. Tika nyuru bunma. Bunma de neno ni ngweje nge bun ka dong ngena ko nge ngweje do peyon. Tia nyure we wang speaker. Ma check me parliament no peye bere. Obiru bora. Ma peya be lo ka moni ke kan yot. Ara we jan. Inna ne wa ne kan ka bere pege chwa ko. Me ario ina wa ne kan we free sitting. Pingo e biun ka yela. Nyere ke niga mu kare kuja. Utuge guaro ema weng ka wa ne stupid Acholi ka chora kere. Now Stephen uyerwa ino no ko ina Acholi ko ana ron be da meng and Stephen no pe meng toni ke tar ron be pe meng nyozer pe meng nya Acholi mu ken be pe meng kano do yet ane ken kong bebe ki maraj la weng jalla chola werna ilo emija Don't get kanya. La choto ilo da ko do bebe da No, kadang no, ini vermo, kadang no ini. Wa mergi lo Zaake. So kina dong right lo kario manchen la chola werna ilo emio mario me yere stupid Acholi an pangio gino timme kai penya an be anene video anene video ne buno romo nyeri an be pangio endo lo mada an ke yera Acholi matie kelo kiniga chunya kelo apoe man me pa bo mo rebe kela mognio nino mo watie committee meeting e munyonyo la dit se mujunganda malo ka wajo ni kare mechon NLNRA unogitigi wege mago yobne da no virgin in Gulu men we mage berka werne karma yuwer go kwanya gamenta kwanya ma no lo tira nyer ma Acholi NRA repengin guburwa ge cho amer weche ne committee me budget ke penyo ge ngeo ka choko keto ma pendi ju tuke kitunku ya eno tiga tuke ke lock order ero an pa tuke ke order ano dati ma dwan semu ju ngana ke konya eno ni jok ma bini kuma ke yera Acholi itugu mala mo repeke pa bone weng Eno kene ki go. Now, ka ine bin ka lock. Inna winya na nen man pe adanya kanye ti awaye ne. Ma fu po adanya lock anone. Kete kene kono eni rewind time. No ibe timo gena ched ma timo ke no iramo responding ma part. Is gen mo time pala. Stephen ininge le mo mabe. Ine kwan na dong. Bene kwan mo ber dakta ko ana wa ni geno teme na gelo reflect action. Penge ngoti me. Reflect action pe ngar mo yene no be temo ni. Pien kai we temo ni no ana yupa ke gang melwen. So ene pe yu. Eno mi lok char mo kana tiga binu jo ken na Akol ke yuba melwen ko Zaake. Ka ngara ke yuba do ko ngi chakal wen ko. Kan Zaake yu waje be no. Oh ko ngara ke yuba konkor ke chakal wen ko me. Ka ko meno ten lo kana Zaake ye ke yuba ko ma. Pien kano ane a chak luen chi waene ke yuba la bua gamu lokeni katie ngatu mo pien lo katia waene wan Acholi watika ripeki gamente pa Museveni wa wako Museveni tika wana dan me Uganda awaene tinga mo deno chana gamente pa yuwer Museveni malo Acholi ka eneno loka balalo ka eneno le pa Acholi make kwanya watin watika piru changa piara boro we abero piara boro bichel watin pegi cholo ke neno pega ma pa ma dan tika deno ki chan ke neno ke dan watika deno chan ma age bokar moja tie ngato mo ka chalo ke ngom wa chan ma lok dum tia bini dok ma nyen bene furi ti ngato mo deno chan Uganda ma loyo Acholi awaye bot gini kar ma Acholi tika lwen pi pega ma Acholi ti ye ma ke wene Museveni raj ginu la ka no ke bolu ku ilu mu ko Museveni ngom raj
Gin nong tika pola chien ka lwen. Ngo ma yeni ko ma. All right. So we wake look no beri. Okay. We bin look at coffee. Yeah. La did Stevie. Yeah, why win your mighty donyo. Ne pe aramo quoting or my member me parliament ma chodo was very clearly pertaining the bill directly. La did Stevie. I'm wrong. Yes. E kom debate ke come ma chake. La wo ma no debate dong pe. Gina wa bini yeni la wo ma ya enchia deke. Uno wano bini gin ma geloni considering close by close. Yes. Kom debate me coffee bill. Wana rio wa lok. Maleng actually ane a chak lok. Ane bena we or bin orderly. Ni an me debate. Money reading ma di. Me rio mo chaka ni ya. All right. Ane a kele out into order. Ikarma yub madam bin ke weng petie me debate. Yub weng tie no mirge bal debate bet pe. Ane ya mala we procedure. Awe la dit speaker. Ana tika neno kita tika lieti kwere oti eni tika lieti loke coffee kibora coffee tiki na pera teke Uganda mapendong lare pieni state of nation address magale bario ke pia rio we ade Museveni berka kwano president Museveni berka kwano Jimmy matika don lo Uganda Makelo chende madon me achelo wajeti coffee me ario wajeti chia me adeko waje loke beef rio dia ke ma ngwen waje lo me go right meno ene je mayo kwano ke tien lok meno wan e ko mano me Uganda machalo tela wacha loke lwa kwa bene ne ku chak fu coffee la dit speaker e chawo ne ke meno down to loke kiniga jo machwin ki chwene beno mier pote ge maraj pien pressure tika ke bolu bol kuigi ento ki bora anamene pressure ni matika bino dano wora ala dano pe mero ngeo gin magin pegi ngeo change penny chikeraj change ento gin maraj ma atika nena le speaker ene ni ka un otwer mi assurance ke od ene ni loke pa coffee development gena en me doc ministry petimo affecting jo malopu ki jo mati exporter ki jo mati processing pira tek o mi ana tamni mo pu ya debate me de I mi ka re po minister o tete wa mo be loke ento ki bora ka teach pa Uganda coffee development authority gibe kwanya completely atawni enu ben mako tit ko gena de dando fu an pa be chwa ko ka kwanya ti answered me parliament adistivin kai kwanya ka ni cher answered lokatie ma par ki lok mo mega hona mo ba pendisu amalo wene en pe ni ngo ma dan del wore Uganda pieni Uganda Coffee Development Authority obere jangamente ti pagamente Ministry of Agriculture bene jangamente ka Uganda government ene creating jankamente me Uganda Coffee Development Authority en government actually ene tamni ka ke kwanya ke doko kuja betima be ngo madante ga lore en merdi ke supporting no mir gino chiranyi wana rio wallo debate ni nene so lok man ma un cha do you tamni MPs pe kwana mir weko nan nena kwanyo tama ani penyo tama ba government penyo tama ni lok me coffee chal in one come actually parliamentary group kira chuli be nong tiga ngo donye coffee kadanye coffee ni regionalization ni tamiti yeni ngo acha ko man awe ma chel piena we ko ma dog manok chen ara nge lo regionalization ma gale bari ka pa ba bichel chan ko meno yes karma ma report pa OWC bin ko nga tete karma the late general karape ota ana chera office bu kara pori na bijba ota wacha ni wana bo inu mera inong keri na wan po winye ke gan kuya luak wa yeri oi parliament me Uganda mite ni kai tiki lok mo ke gin mo ke ken bora bini officer cha chel ki nuju ma dego andwi cha chel ki nuju ma dego na ti office we ko wa ko lok mo ma di dok an be na ter lok me chunya chi wacha ni ti gin ma ene timo ma ki ti ga timo na ki operation well creation mala dit ma mega general Salim Saleo mine ka chel kingo ano pange ngo be PSST pange no ngo be no ti director poto
Kachel kin go be gin jo gitika timo gini enni meneno ni jangamente mag nyaye mapoli ko wen umier gitoge odok ochene ministry pien tika wenyo lim madon bod gamente endo loki eni tika kero kuone kamading loki ana waje William ba awe kanyo megi wato cha ken regionalization na kero lo awaje William ki Kampala mano president you were tie meno lok ma general kera wacha mapea oto ena ngiyo ke lok ma regionalization karma ana neno ngobi PSST gitima pointing awe we are po kum lok pa general kera ana miyo tama kitman bolgamente awayo ni ka wunu mero regionalization otime gin me achiel ma omiyo gitim ene institution ma gimero dwoko gi bolgamente ni gitim research kom gi assessment moromo ka gitimo giket gi group adek jo matika performing very poorly makare gido kargo jo ma ulu tem ke jo matia timo maber kage kero ge levels adek eni jo matika performing very poorly konge chake baya gichen ka jo matem gi mini gi kare me yubo kama weakness gitie jo magatim pampene bere ge nen ke ma jiu chong wa ko mere ge tem maber endo karni eni gamenta miruti kwere ma assessing ministries of part ma ge betere institutions egini wen ministry of agriculture ministry of finance economy health wen ko harge kore meneno ni ministry ni eni weaknesses gitiri ning we kaini kwanyo institution ene metero ne kunu te kama no chonge beno jinge ne konyo weakness mati kunu da matek bien man romo ke latin malatin madong olo uchaka oteke kene chonga dong tika jing ini tika kwanyo ne dwa ko bor wona chien mo ke no wona do tiyo kerupe guvune no pe me gwa latin bera yela kai team assessing bara nyang yuntama gigere me no tam ni option tika de the coffee development Absolutely. option number 1 we coffee development authority yo medake tiche nem kama goro me coffee development authority ti ye jing we kuti ti matek piaran goro ma chiel me coffee development authority ka ini penya ene jono ber ka kero chwingi tung kuja Pekan. kuti yugi policy pa muni mali waye ne kumara ma Uganda ka ber mo ken ne coffee pe don ye kuneno ber plan machon ma no gamenda pa muni mero mere we jomo ken ber chan jomo ken ber ka producing raw material ma gen mero petit ma megge chalo pama ke jomo ken wan ber ka furne ka gen mero go ber ka tiuti go we ko ka ber mo ken ho kai winyu zero ge wake ne gen ge kelo coffee ka ber mo ken operation well creation ye go bingo cha ko kelo coffee wa bot fa ko mar ma Uganda ka wanyang ni mamo ngati min werlo atata adir jero daga roba era guma be Dog nyiver ya bagi zede. no ate guma kiel kona an pa loenye kum darba edo ka ine era la wa waja ne pe chak chor liet kichi Kira zede ya banene. Alright. ka pe guru kuma lok pe tal yet madano yera ya chuli kan pe beri won koma chuli parliamentary group kani an la keniga Alright. no adon darma pelare endo pe no ne adon armo ka pe guru kuma lok pe yerwa ma chomo ana be paparo Don't want dog gum lock come. ami otam ni cha pe ko matie institution me coffee development authority iron we ogi mede si ini cha ka ma pe ko ti ye ba ko mede ti option mario ma mi gi actually ma chel awe ni iron we ko debate parliament mede e kwanyo coffee development authority yo enter ifekati me achel ifeka be kwanyo ku ipagamente ka ber ma coffee ti ye Uganda Bugisu Obino Basoga One football Western Uganda one papa no me COVID twal endo ka indeng imeda nyimke kwanya gineni manyuti ni tich pagamente mam nyeru chaka chawa ne metero ke dano matite pin ikin gang ni gina wano kwanya COVID Development Authority ni ba konya we ber boto kuman vek dano nyang ka we ko dano po nyang ti gini obete ma affecting gamente wu amio tamman tampe na remba be puripeya be peya win zero era che peggio tama mini era ana peya na rem
ami otami ni menono kadong ma de ami otami kongi wek pegi ro kongi jok debate mati parliament na pegi ro the 12 members of parliament mano ini mio guideline and guidance ngo ma mi ko chep kapenyo tamia kingang kun benege terni tichi eni tie pingo ka we ko duk chen ki tampal bak me kingang ka we debate mere ada urunge yower museveni damu ailum ka mo ko tame dong no mo ko o meda nyim onu jomati NRM ka chokegi e caucus jo ken wege min gi chene an pa ngeo ana pe ana beri Abuja Nigeria aduga dugu merge pe ko dom chot adugu da no ginu check ko ot pa ngeo kam aye gina da mer ne luak meru nge ma chela perta wan luak me ko mala me Uganda jemi ti ario ma perta mo meru hopo wili ye mage duogo tengo ministry chawane ka chel ki lok me kofi ene kokoa utime chalo jemi ma ura ni an ke kena onoda furu por e kapakolo me kokoa choki ke donya pabo jengari kama chawane atika tuchupi atika raising seedling me kokoa ke me kofi mimi ne bodwa wek dano pien chan mati Uganda a kama wa puru ye jemi madwe de ka ngene kwani poro de ka chaka pu manyen le gwek wan ber mir wa donye puru kofi ke nen kira dam wenye ger pilo ke kofi wan mir wa donye lo ke kokoa chuk me wi lobotika meta mere lo me kofi nino ke nino Brazil ma no ner ki puru kofi mada flood donyo borgi e chawre ma logo ne watien kofi mo pe weng manyiri ka dok chat tie chako perete go chaka ma rom ke wan tie gereno no malo me Uganda mir chawa ni wachak furu kofi wachak furu kokoa ma odo gwo na yot pien lok man me has overcare ne mir lok me irrigation mir jomate gi chene chingi endo kofi ka chel ki kokoa wan rom ti ye dong bere kai penyo tamani mandong gini dong parliament mo ko ngo madong tie ma medanyim mera waje ne gine yuwe te miri ya meta atamane cha bet en pe ochi abi no kertia da chip bien kati ma parliament mo ko wa chale por president yuwe Museveni en kerie chia da chip ki miri ma enti kwerni pe ochi abi no kertia ka kertia Ministry of Agriculture ere dong tigi ma pertek maman tie kwena bot joma ke tie office operation work operation ki bod yuwer Museveni ki Ministry of Agriculture ni gira ye mier pe kule wi luak ma Uganda gunyut ne gin magen tika temna no ke temo pe luak ma Uganda ento ginu ker matika ker luor ba je mario ma part ke luor man me aloga ni je maro ma det me achel ministry pagamente konye peke dano tiu ki office me ministry pagamente me yenyo chene me kwogi corruption address iri chere office yenyo permanent secretary chabira chel no pe itia yenyo commissioner maloyo coffee development authority nyoron coffee i Uganda ibe yenyo kwe lur padan ma chel tieni giwaye gini chel pe efficiency enter efficiency ministry peke me lur mate ma bene lur ni ngate mo umierpo o kwanchen lur ni bene Pien lokada ministry wen kaitam ayele kwe para mono engineer in ministry me health pilok me lego health center 3 ke chako yubu lego health center 3 wakar me covid 2020 watin od ya lego health center 3 tiele gwang make kelo od make yubu ke chen ka ke chiba le gwang koman watin gi mo pere e yenyo engineer e mi rwate kwere tin kuminon ke of dua bichel mino pero ma chiel matika kelo luoro e Uganda okolo pero mario gino biro kara ma president Yoweri Museveni o temege kelo ne weng ne umiero private individual yotem kofi Uganda peneti mani poro ene lo mamier pege ri e zero ene pege antiji ke wajo pege ri ko kapane ke datem ngare mo ma pege lo ke pe one way parliament me Uganda MPs jemo ka tie gin mo ma MPs mati NRM go gena go kwero winye lo ka Museveni ube lo ka kofi yone
Ge wo we ma ele kana wilo ngara kere wilo ngara kere timo jingwe ngara timo dan wo we ti we ka do ni wati wo competition ti dem ko wo competition ambe are ko ngambo cha hore jala te ngol da Down and no ana winyo piloka Loboa Hospital. Ana winyo. there Keling ya. Ana be one man. luo an pa luo Paluo. Ana be waiting ni. Loka ni anti involved COVID. Pa winyo. Mane uturusu oria Loboa oria rotin po chungi. so loka COVID winyo we Loka unfortunately winyo kombe. winyo bora na dit Pa winyo. all right Me oria Loboa ne a winyo pe down ne. Ne me ti loka te join pinga ga. Pa winyo loka ne. Ero messing up oria Loboa ne ana winyo. Ana winyo. pe loka COVID for the winyo get ya Company. Come look. Ngeba kai actually kan ti dharma war research. Dok dharma kwano Jimmy. Mateme yo. and pero winyo loka en ke bora Dok dharma ngio le mono correct le mono pa dharma lo actually kan yana. Le muni. Te en la yo wa leb jamane. en penge penete Ento ka pengeo penede ki loka coffee ateme ke ya. Ngeo kama NTV ukikenyo. Look ade makela yela matini winyi Uganda nsika da yela wen. Gechako yubo tuan factory mo me coffee Western Uganda. Kama don coffee when Uganda me reprocessing kikuno. Daru tiki luor en mon pe plan pa yu er Museveni ke yo mena ke jone. Maketamo ni kila don coffee wana tie nambari yo e wilobo e kene wilo wen Gemer don kene ke wil wen luoro Monopoly. Man don tie kwena. Pot la dir yu er Museveni ke mena. Ni kiro mi kwa luoro ke kong lak ma Uganda. ke yo poko Ke yu mo jim ma bejo, jim ma dek ma waje kene in ministry where effectiveness, efficiency ultime. Piengo wa ne ke mer do effectiveness ke efficiency. Go where effectiveness ke efficiency ultime ministry. mafur ki pero nyoto na Me cha ario, fudi. Me ario. Go where luoro pa daro ma Uganda ni peneti era obe logo coffee dogo ticheni obepe. Me ade factory make you ne pe ko we hot monopoly madong Ugandan when Jimmy when go be just like any other player go be tell any other players where Ugandan twingo dugi kape loki ene obetela yela kongamenta pa yuer Museveni mero tamma ba atibe ngi twer ba ni tam ana poe wa all right wonon ko na me chat wilo edu wa gamu chimki botin